U prvoj emisiji o knezu Pavlu govorili smo o njegovom detinjstvu, o odrastanju bez oca i majke, odrastanju sa stricom Petrom, školovanju, Prvom svetskom ratu, Balkanskim ratovima, njegovom radu na podizanju prvih muzeja u Srbiji. I ako niste pogledali tu emisiju, pogledajte je obavezno. A došli smo sada do onog trenutka kada knez Pavle se iz sveta umetnosti, iz jedne priče koju je on voleo, seli na politički teren, na teren koji nije voleo, kojim je, kako će se ispostaviti, jako dobro vladao, ali je prisilom na njega došao. Ta prisila dogodila se 9. oktobra 1934. godine, kada je njegov brat od strica, kralj Aleksandar I Karađorđević, izgubio život u Marseju. Nakon tragičnog događaja u Marseju pronalazi se testament kojim je kralj Aleksandar odredio namestništvo u slučaju da se njemu nešto može desiti. Pretpostavljam da je taj testament napisan i kao drugi testament 7. januara 1934. godine na Bledu, nakon onog atentata neuspelog u Zagrebu, kada je kralj Aleksandar postao svestan činjenice da opasnost koja mu sve vreme levitira iznad glave je stvarna i realna. Namestništvo u tom testamentu su činili knez Pavle, dr. Radenko Stanković i dr. Ivo Perović. Kasnije, pa čak i do dana današnjeg, taj testament je predmet često spora i samih istoričara, istraživača i novinara. Dr. Radenko Stanković je bio osnivač Medicinskog fakulteta, bio je vrlo ugledan i poštovan čovek. Ivo Perović je bio ban Savske Banovine. Logičan izbor, ali ono što su mnogi smatrali da je bilo logičnije u tom trenutku jeste da neko od visokih oficira bude u namestništvu i naravno ono što su svi u tom trenutku od Uzunovića pa do poslednjeg, ne znam, političkog subjekta govorili kao jednu tezu i mantru, a to je da kraljica majka nije u namestništvu i na to su hteli da ospore taj testament. Kralj Aleksandar je očigledno želeo da se kraljica Marija bavi sa svojim sinovima, odnosno da se skoncentriše više na Tomislava i Andreja, dok je prepustio brigu o prestolonasledniku Petru knezu Pavlu. Ono što je još negde i sumnjivo, a neki opet kažu ne, čak to kažu da je eto i razlog kako je taj ispravan testament, to je činjenica da knez Pavle na dvor prvo zove komandanta garde, generala Petra Živkovića, a onda njih dvojica pozivaju Uzunovića i pozivaju ostale, koji je u tom trenutku predsednik vlade, i pozivaju ove već namestnike koje sam naveo. To kada vi zovete vojnu silu koja će da bude tu kao svedok, to je problematično. S druge strane, kažu pa da, ali Petar Živković je bio jedan od najodanijih prijatelja kralja Aleksandra i ako Petar Živković je rekao da je to u redu kao svedok, onda je sigurno taj testament u redu. Kažem vam, ima tu dosta stvari i za jednu i za drugu stranu i zašto je mogao biti sumnjiv i zašto je do dana današnjeg sumnjiv, a zašto i nije. Ako moje lično mišljenje iznosim, a uglavnom kad snimam ove emisije, o tome se i radi, da vam ja kažem svoje lično mišljenje, ja mislim da je to zaista testament kakav je želeo kralj Aleksandar. Jer, kažem, ta korespondencija se menja od decembra 1933. godine pa sve do oktobra. Imamo taj moment da kralj Aleksandar uvodi polako kneza Pavla u politički život, što opet ide na ruku tom testamentu. Ono što od prvog dana knez Pavle govori i koja je njegova matrica za
vladanje kao kneza namjesnika, to je da je njegova želja da državu koju je preuzeo da vodi do punoletstva kralja Petra do 1941. godine, kako je preuzeo, da je tako vrati kralju Petru. To je bila njegova ideja. Međutim, svestan, kao što sam to već govorio u prvoj emisiji, tih unutrašnjih problema, na prvom mestu odnosa Srba i Hrvata, različitih pogleda na tu državu, shvatio je već on po preuzimanju države da to neće biti baš lako. 1935. godine on daje mandat za sastavljanje vlade Milanu Stojadinoviću, čovjeku koji će napraviti pa u toj prvoj polovini 20. veka najveću, može se reći, industrijsku revoluciju, najveće stvari u pogledu finansija. Čovjek koji je delio uverenja što se tiče spoljne politike negde kao i knez Pavle. Može se reći da su jedan i drugi te 35. godine bili pro-britanski orijentisani, ali kako se stvari budu pomerale, iz meseca u mesec će oni da se polako razilaze u nekim pogledima, pa čak i u tom pogledu spoljne politike. Milan Stojadinović i knez Pavle kao dve ličnosti koje u tom trenutku su dominantne u toj državi, koje su možda i najmoćnije, počinju da se negde i potajno takmiče. Knez Pavle je imao tu osobinu koju je zadržao do kraja svog života, koja je uključila i te kasne njegove memoare i to povlačenje iz života, da nije voleo javne nastupe, nije voleo pojavljivanje, dok sa druge strane imate Stojadinovića koji je u tome uživao. I kad pogledate, imate snimke na internetu, mogu lako da se pronađe, upravo to ćete vidjeti. Pogledajte knez Pavle i njegov odlazak među ljude i pogledajte Milana Stojadinovića. I tu ja ne vidim to političko iskustvo ili neiskustvo i zaista vidim tu uživanje Milana Stojadinovića. Imamo taj moment onda da, pošto knez Pavle ne prisustvuje takvim vrstima svečanosti, da knjeginja Olga, koja je bila znatno ambicioznija od samog kneza Pavla, jer on je zaista želeo samo da tu državu vrati onako kako je našao kralju Petru. Knjeginja Olga je imala ambicije i želela da bude kraljica, želela je da vlada. Ona se pojavljuje na tim negde svim događajima sa Milanom Stojadinovićem, što normalno narodu otvara odmah prostora za neke priče, za neke intrige. Oni se dovode u intimne odnose. Tu potvrde nema, ali da je bilo govorkanja, bilo je i tekako. Koliko je to uticalo isto na odnose kneza Pavla i Milana Stojadinovića, ja ne mogu sa sigurnošću znati, ali svakako oni nisu krucijalni kako su se kasnije predstavili da je to bio glavni odnos sukoba njih dvojice, jer 1938. godine u novembru Milan Stojadinović dobija izbore, ali u februaru 1939. on će biti smenjen. Do tog trenutka i do Dragiše Cvetkovića i te priče imamo još bitnih stvari. Jedna od bitnijih se dogodila 1937. godine, kada knez Pavle pokušava sa Italijom, Vatikanom, Rimokatoličkom crkvom da usvoji jedan zakon, to je poznati konkordat, zbog kog je pala krv, zbog kog su tvrdili i tvrde da je patrijarh srpski i otrovan. Litije koje su tada predvođene su jer je patrijarh Varnava bio u bolnici. Na dan izglasavanja, kada se konkordat i izglasao i usvojio, on je preminuo. To je, kažem, onako bio jedan od do tada najjačih udaraca za samog kneza Pavla. Dalje se nastavlja, odnosno od 1934. godine, konstantna je
ta nepoznata jednačina kako rešiti odnos Hrvata i Srba. Tu niče i ta klica negde razdora između Stojadinovića i kneza Pavla. Stojadinović polako taj kurs spoljne politike okreće ka Italiji i Nemačkoj, fašističkim zemljama koje u tom trenutku onako ozbiljno dobijaju na snazi. Milan Stojadinović i grof Ćano, njihov ministar spoljnih poslova Italije, u jednom trenutku imaju ideju da se u Hrvatskoj napravi srpska banovina, da se jedan deo Dalmacije da na osnovu Londonskog ugovora, još od 1915. godine Italiji, a da Italija da polovinu Albanije Srbiji. Znači, pregovori su u finalnoj fazi kada knez Pavle, znači na veliki pritisak Britanije, to zaustavlja i u tom trenutku čovjeku koji ima najveću podršku u narodu uzima mandat i daje Cvetkoviću. Pre toga su bili pokušaji pregovora Vlatka Mačeka koji je nakon 28. odnosno 9. godine i smrti Stjepana Radića preuzeo da vodi Hrvatsku. Pokušavali su nekoliko puta, on Milan Stojadinović, pre ideje Milana Stojadinovića da to uradi sa Italijanima, da reše pitanje, nisu bili ni blizu toga. Cvetković 39. godine potpisuje onaj sporazum Cvetković-Maček, čime se Hrvatskoj daje ono čime su oni i težili, gotovo, to je to federalno neko uređenje, gotovo federalno uređenje. Oni su zadovoljni i knez Pavle te 39. godine prvi put odlazi u Zagreb. Od 34. godine oktobra, kada je došao na, može se reći, čelo države kao knez namesnik, pa do 39. godine on nije otišao u Zagreb. U Zagrebu ga, naravno, dočekuju sa svim počastima, zašto i ne bi nakon takvog potpisanog sporazuma i nakon onoga što su oni dobili i što su tražili od te 18. godine ujedinjenja. Sad moramo se vratimo ponovo od 34. godine na drugi zadatak. Jedan zadatak kneza Pavla kao kneza namesnika jeste bio da vodi državu, a drugi je bio onaj što sam rekao da brine o kralju Petru. I to je moment sada koji dolazimo i ono što smo pričali koliko smo objektivni u istoriji, koliko nismo. O tom odnosu neće niko da priča. I taj odnos kralja Petra i kneza Pavla uglavnom stavljaju na stranu i kada počnu priče ili kada sam pričao i želeo i pre da snimam emisiju o knezu Pavlu, bilo je zaista dobronamernih mojih prijatelja koji su rekli nemoj taj deo, nemoj to, pusti, ne treba neke stvari pustiti, a posebno ne ove. Knez Pavle koliko je uspešno vodio državu i uspeo da sredi unutrašnje te prilike, opet negde po, moram i to biti iskreni, po direktivi i želji Britanije da se srede odnosi sa Hrvatima kako bi se pokušalo ući u neki savez jedinstven, jer takva država kakva je bila do 39. godine, ispostavilo se da i to nije bio garant, je bila vrlo krhka i znali su ako se ne reši hrvatsko pitanje da Nemačka apsolutno vodi u tim pregovorima reč i da nema ništa o neutralnosti i da je dovoljno da se sa par poteza pocepa Kraljevina Jugoslavije. Knez Pavle je po direktivi Britanije, a i negde, kako sam rekao, po svom osjećaju mislio da je najbolje da pokuša da napravi tu federalnu državu, da proba da ujedini konačno Srbe i Hrvate i da tako osnaži zemlju. Ako je to i bio dobar potez, sa druge strane, vraćam se opet, znači ovo što sam počeo da pričam na kralja Petra, to je bio totalni fijasko. Kralj Petar je držan u neke vrste izolacije. Vaspitač kralja Petra, Cecil Perrot, nekoliko puta dolazi kod kneza Pavla i od kneza Pavla traži da se promeni način edukacije i obrazovanja malog Petra, jer ovakav kakav je trenutno nije dobar. On je imao dnevno po, 8, 10, 12 časova. On je smatrao da treba da se uradi na totalno drugačiji način.
U svojoj biografiji Milan Stojadinović, ni pak ni rak. Mi kad govorimo o biografiji, i ja to uvek spomenem, to je jedan pogled na događaj. Kao kad pričamo i o ovoj zakasneloj biografiji kneza Pavla, i tu treba biti obazriv i uzeti sa rezervom, i pored toga pisao je bivši muž Jelisavete Karađorđević knjeginje. Isto tako i kod Milana Stojadinovića. Ali Milan Stojadinović govori neke stvari koje su poprilično ovako teške, i on kaže da je njega knjeginja Olga pitala na koje načine knez Pavle može ostati na vlasti. I on je rekao, to su samo dva načina. Jedno je da se proglasi Petar za nesposobnim obavljanja kraljevske dužnosti, u prevodu da je ometen u razvoju ili da nije na dovoljnom intelektualnom nivou, a drugi je da se uvede vanredno stanje. Kada onda pogledate stvari koje su oni radili, pa pogledate i biografiju kralja Petra, koju je on napisao, u kojoj govori da je njegovo informisanje o spoljnoj politici, pa i unutrašnje, bilo isključivo iz novina, a koje pred 27. mart nije 3 meseca uopšte dobijao, može se reći da je tu knez Pavle apsolutno zakazao. I kad smo snimali jednu emisiju o Aleksandru, ona se izvala Faktor Aleksandar, mi smo je ocenjivali, onda smo govorili koliki je tu udeo u jednom događaju bio kralj Aleksandra, pa sam ja to onako neskromno davao ocene kralju Aleksandru da je, ne znam, za nešto zaslužan, za nešto kriv. Ovde kad pričamo o samom kralju Petru, njegovom sazrevanju, njegovom preuzimanju vlasti, tu može da se da jako visoka ocena knezu Pavlu i knjeginji Olgi, koji su gotovo pa radili u korist štete kralja Petra. Pomenuti vaspitač kralja Petra, koji je bio i zadužen za njegovo obrazovanje, nakon, ne znam, 4. odlaska kod kneza Pavla, i nakon što je on ponovo rekao da uradit ćemo, a nije uradio ni to prethodno 3 puta, dao ostavku, otkaz i otišao iz Srbije, što je poprilično isto pogodilo kralja Petra. On piše da je to bio njegov najbliži, pa može se reći i prijatelj, pored toga što je bio vaspitač, i da je on se osetio onako poprilično nesigurno nakon toga. Kralj Petar II. Se uključuje tek te 41. godine, možemo reći na neki način, u politički život, i to je zaista bilo na 2 događaja. Na jednom je održao prvi put od 34. govor, a na drugom događaju je, u stvari drugi događaj je bio prisustvovanje manevrima, gde je zajedno sa knezom Aleksandrom, koji je najstariji sin kneza Pavla, obišao jedinice, prisustvovao u tom manevru, i njegovo zapažanje koje je on napisao u svojim memoarima je onako vrlo interesantno, gde on kaže: tada sam postao svestan u stvari koliko je naša vojska što se tiče tehnike zastarela. Na tom manevru od 15 tenkova naše vojsce se 3 pokvarila. Ali je i kasnije, kada je došlo 27. marta, napisao da je on imao jednu ideju kada je čuo za potpisivanje Trojnog pakta, a to je bilo da se sa tim tenkovskim jedinicama i sa vojskom povlači ka Solunu. O tome je bilo nekih predloga i pričao je knez Pavle, to ćemo ostaviti za sledeću emisiju, jer zaista ulazimo u taj najkomplikovaniji deo vladavine kneza Pavla, odnosno dok se on nalazi na mestu kneza namestnika, a to je potpisivanje Trojnog pakta i početak Drugog svjetskog rata. Izdavačka kuća Prometej predstavlja luksuznu monografiju Stari gradovi Srbije. Između korica ove knjige nalaze se priče o nastanku, razvoju, ali i propadanju starih gradova, znamenitih kula i utvrđenja. Knjigu poručite pozivom na broj 0800 323 323. Vaš Prometej. Prodaja dukata velikih i malih austrijskih kovnica. Prodaja investicionog zlata brendiranih proizvođača. Prodaja filharmonija malih i velikih.
Despota Stefana 47, 063 222 935. Dok Invest. Velkomna, Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije. Bienvenidos. Prevodilački centar pruža usluge prevođenja na 46 jezika. Bonvenon. Školski centar obrazuje naučne, stručne